King modulay ni Megawaya, manmitais ing kekang gailingan, king pamamasang masikan, base king kekang level, atin kayabeng bidis, expression, intonasyon, at sagulin pamanuknang nung kailangan karing tekstong kekang basan, atin lang kaugnayan king matematika at siyensya. Asaan kekang maging interesadong makibat karing pamanyubo king modulay ni. Kaya rin lesyon king modulay ni asaan keka ing makapamasang masikan king laman ng tekstong atin kaugnayan king matematika at siyensya. Makapamasang masikan king tekstong makaayon king level atin kabyas ng 95 to 100%. Makapamasang tekstong makaayon king level ating galingan at gustong bilis. Apapakit ing kaburian king pamamasang tekstong makaayon king level atin gustong intonasyon, gege, expression, saguling pamanuknang nung kailangan at atin pamanintindi. Subukan. Basa na rin panyalita, tulis siya in thumbs up nung ustuya ing paralan king pamamasang masikan at thumbs down naman kung aliking bulis. Bilang 1, basa ng tekstong magumpisa king kaili papuntang 1. Basan ng teksto magumpisa king kaili papuntang 1. Uwa usto ka, thumbs up. Bilang 2, tuknang king pamamasa, potang akit me ing pananda kalupa ning tuldok. Tuknang king pamamasa, potang akit me ing pananda kalupa ning tuldok. Uwa usto ka, thumbs up. Bilang 3, pagalan istong yayagkas ing amano kabang mamasa. Pagalan istong yayagkas ing amano kabang mamasa. Uwa, kagaling mo, thumbs down. Bilang 4, isara ing asbok kabang mamasang masigan. Isara ing asbok kabang mamasang masigan. Uwa, gusto ka, thumbs down. Bilang 5, talnan ing librong atin sapat alawot manibat king lupa. Talnan ing librong atin sapat alawot manibat king lupa. Uwa, kagaling mo, thumbs up. English yung damo, yabing ngayong pamamasa, king laman ng tekstong atin kaugnayan, king matematika at siyensya. King pamagsanay king pamamasa, medong yung maulagang proseso, king pamanuklas karinyaya liwang kabaldugan, ding amanong atin kaugnayan karing aliwang asignatura, ban maging dalan king epektibong pamanyalita o kailingan, king pamakipagsalita. King pamamasa, miraragdagan ing sarili tamong belwan. King connect konteksto o laman at imahinasyon patungkol king abasa. Makapamiyata mo ring sariling reaksyon, opinyon o palageng malyari mong pakyapusan. King aldoldong pabibiyebe, English yung abalo mo, king kekang binasa. Balikan. King pamamasang masikan, netumyang paralan, ban mabiyasang mamasang masalese karing amano. Kailangan talang yagkas dening atin sapat sikan boses. Gustong ekspresyon, intonasyon, ban ayap se ing aliwaliwang panamdam king kapamilatan ning pamagtas o pamagbaba ning boses. Ding pananda o simbolo, kalupa ning tuldik, pakutang, pabigla o panandam at aliwapang panandang akakit ning mamasa. Gagamitan tala king saguling pamanuknaw. Isulat king kawon ing gustong pananda ing pakatuking panyalita. Bilang 1, marano niyang migising i-email. Marano niyang migising i-email. Uwa gusto ka, tuldik. Bilang 2, semas nane ing kayang pipagkeran. Semas nane ing kayang pipagkeran. Gusto ka, tuldik. Bilang 3, maya paabak po, ima. Maya paabak po, ima. Uwa, kagaling mo, pabigla o panamdam. Bilang 4, mengan at mendilo na ka ba? Mengan at mendilo na ka ba? Uwa,
Uwa, ustuko, pakutang. Bilang 5. Makone i Emil bandungub king eskwela. Makone i Emil bandungub king eskwela. Uwa, kagaling mo, tuldik. Tuklasan. Basan, iyaggasing tugmang ating ustong bilis, intonasyon at ekspresyon. Pakibatan laring kutang at tsuking lalam tungkol king binasa. Katawan, pane, ingatan. Sinulat ng Binibining Marieta L. Manayag. 1, 2, 3. Ipan Sibilwan. 4, 5, 6. Katawan linisan. 7, 8, 9. Isulod ing himalan. At king pangapulo, mekeni ng mangan. Panetang tandanan, kalusugan ingatan. Panesesen at panatilyan, ngenit kapilanman. Bilang 1, tungkulya nukarin ing tugma. Tungkulya nukarin ing tugma. Uwa ustuka, tungkulya king pamaningat king katawan. Bilang 2, naning gagawan ng anak kapag maglinis siyang katawan. Nanong ing gagawan ng anak kapag maglinis siyang katawan. Uwa ustuka, mamilangya. Bilang 3, pilanyang beses may bilang. Pilanyang beses may bilang. Uwa ustuka, nisan mo. Bilang 4, bakit kailangan tayang linisan ing katawan? Bakit kailangan tayang linisan ing katawan? Uwa, kagaling mo, bayang luminis at milawot kamo king sakit. Bilang 5, gagawan mo rin ba ing sasabyan ng tugma? Sano-sano ka rin pakatuki ing kekang gagawan, ban maginyang malinis at malusog ing katawan. Hulayan me ing kekang pakibat. Nanula ding sagot. Uwa, kagaling mo, maglinis katawan. Manipil yung ipan. Mamangan, masustansyang pamangan. At maglinis, malinis, imalan. Abasa o yayaggas me bang masalesa ing tugma? Magaling! Ngeni, lawenta mo ing kekang score, puntos gamit ing rubrics king lalam. Di na niyang batwin, king tulid ning kaun ing kekang pakibat, maging matapat ka sana king sariling pamakibat. Suriyan, aburi me ba ing tugmang kekang binasa? Ngeni, mamasa kang pasibayo. Meto ngayon pamisabi, maralasyang gagamitan king pamawang script king dula o pelikula. Ing pamisabi ing magsilbing dalan, ban ing balang metong milinan ng pamiyugnayan. Bayo me basan ing pamisabi, pakibalwan tala pa ring amanong mga sakit, ban masaglimeng antinjan ing kekang babasa. Pamaglako sa gabal. Basa niyang masalesing panyalita, ban aibe ing kabaldugan da rin amanong makagulis. Mamiling ustong pakibat king kawon. Ding pakibat king kawon yapin laden. Mabulok, aburi, Diyos, akakit, dewa, bawan. Bilang 1, susunag pawan ko ing aslag ning aldo neng abak. Asusug lapawan. Gusto ka, kakakit. Bilang 2, pasalamatan taya ing ginong mayupaya karing grasyang pagkalugna kaya katamong aldoldo. Ginong mayupaya. Uwa, gusto ka, Diyos. Bilang 3, kanaganang yamang natural kayang lelangan. Lelangan. Uwa, kagaling mo, kewa. Bilang 4, singutan me ing sampaga. Singutan. Uwa, gusto ka. Bawan.
Bilang 5. Mabantot ing bawo ning ilog. Mabantot. Huwag kagaling mo, mabulok. Nung ayarin mo na lang apakibatan ding pamaglako sa gabal, basa ning pamisabi, tukyan la ring panuntunan king pamamasang masikan. Pakibatan king pamanyubok king lalang. Balang metong maulaga. Sinulat ng Binibining Marieta L. Manayag. Misa Neldo, ring 5 ni kakaluguran, masaya lang may papagkwento. Di balugbog, mata, dila, arong at gamat. May pagligligan laking karelang gelingan. May keni kay kadalang pakiramdaman. Balugbog, ako ibalugbog, gagamitan king pamakiramdam, sunis daring animal, tunog ding saken at bageng daramdaman king kekang kapaligiran. Mata, ako naman imata, gagamitan banbanakit ka. Legwan ning kalikasan kekang asusuglapawan, lelangan ning ginong mayupaya, magbante babo banwa. Dila, mapawaw ka ning aking gagamitan, maslam, mayumo, malat, mapait, pati nang marimla, mapalit, miyayaliwang lasa, kaya kalang awaglit. Aro, matilos man o pangu, agagamit mo ko. Singutan ing tiyok ning angin, mabanglong sampaga king aitin, mabantot a paligid, bawan man, kuburing gawan. Gamat, gagamitan mo kung panyalat, banabalo nung masyas o malambot, makinis o magaspang, kaya rirang migsalita ngarang sinabi, itamungan maulaga ating kanya-kanyang importansya. Bilang 1, tungkol ya no ka rin ing pamisabi. Tungkol ya no ka rin ing pamisabi. Uwa usto ka king karelang kelingan. Bilang 2, pilan lang misasabi. Pilan lang misasabi. Uwa usto ka 5. Bilang 3, nano-nano ing gamit da ring balang metong. Nano-nano ing gamit da ring balang metong. Uwa kagaling mo, mamakiramdam, manakit, mamaw, maglasa, manyagat. Pitambal ing dane A king dane B, pan-apakibatan ing 3 putang. Isulat ing letra ni gustong pakibat king gulis. Bilang 1, pamaw. Pamaw. Uwa usto ka di arong. Bilang 2, panyalat. Panyalat. Uwa usto ka gamat. Bilang 3, pamakiramdam. Pamakiramdam. Uwa usto ka kalugbog. Bilang 4, panlasa. Panlasa. Uwa usto ka dila. Bilang 5, panakit. Panakit. Uwa kagaling mo si mata. Pagyamanan. Gabay apa magsaniwan. Kumusta na ka? Makaswelo ka ba at hanggang ababalong lesyon king kekang pamamasa? Subukan mo nang may masang tugma at pamisabi? Ngayon naman, subukan mong mamasang balita. Bisa ka bang maging sikat king pamamalita king radyo at TV? Kalupada Rinoli de Castro, Karen Davila, Mike Enriquez at Jessica Soho? Nung makanyan, ibalita mo na ini at pakibatan ng bilang detalye ning kekang balita. Makasadya na ka ba? Umpisan mo na. Balita ng Binibining Marieta L. Manayag. Migit kumulang 8,000 na ang kaso ng coronavirus disease 2019 o kilalaking awo sa COVID-19 king bansa manibat Marso 2020. Nakalaba rin ding Pilipinong magpositibo king sakit ay ni pauli ning era pamanupad king Enhanced Community Quarantine ECQ. Agpangking kagawaran ning pangkalusugan,
in COVID-19 medong yang sakit, apin ang pamanguko, lagnat at magkasakit ng isnawa. Ding taong kumpirmadong ating infeksyon ng COVID-19, mididinan lang banayad hanggang grabing sakit king pamangisnawa. Paniwalan lang may nibatan ing sakit ay ni king paniki, pero ali pa madino hanggang eni ing tune penibatan niti. Mi balita ing mumunang kaso niting bayong sakit king Wuhan, China, anyang Disyembre 2019. Magumpisa kanita, mabilis ang pangakalat ng virus karing aliwaliwang tao, king aliwaliwang bansa king yato, kaya bene in Pilipinas. Pauling mabilis ang pamangalat ng virus, in World Health Organization, WHO, tinuring de ang sakit ay bilang pandemya. King tauling datos, migit king 4 million na ring may positibo king mabilog ayato. Pauli na niti, aliwaliwang paralan ing kagawan ng balang bansa ban masugpo ing virus. Bilang 1, nano ing laman ning balita. Nano ing laman ning balita. Uwa ustuga, nakal ang kaso ning coronavirus disease 19. No ka rin. Bilang 2, no ka rin da patupad ing ECQ. No ka rin da patupad ing ECQ. Uwa gusto ka, king Pilipinas. Bilang 3, nino ing ali tinupad king ECQ. Nino ing ali tinupad king ECQ. Uwa gusto ka, ding Pilipino. Kapilan. Bilang 4, kapilanda petupad ing ECQ. Kapilanda petupad ing ECQ. Uwa gusto ko, Marso 2020. Bilang 5, bakit patuloy pa rin ang pangarakalda ring magpositibo king sakit a COVID karing Pilipino? Bakit patuloy pa rin ang pangarakalda ring magpositibo king sakit a COVID-19 karing Pilipino? Uwak kagaling mo, ulining arira pamanupad king ECQ. Gabaya pamagdasawan, karagdagang detalye, isulat ing pakibat king kilog ning TV. Bilang 1, nano-nano law ring sintomas niti. Nano-nano law ring sintomas niti. Uwak gusto ko, pamanguko, lagnat, at pamagkasakit ng isnawa. Bilang 2, nano ingburing sabyan ng COVID-19. Nano ingburing sabyan ng COVID-19. Uwa gusto ka, coronavirus disease 19. Bilang 3, no ka rin may gumpisa in COVID-19. No ka rin may gumpisa in COVID-19. Uwa gusto ka, Wuhan, China. Bilang 4, nanong ahensya ing migdeklara king estado niting pandemya. Nanong ahensya ing migdeklara king estado niting pandemya. Uwa gusto ko, World Health Organization. Bilang 5, bakit kailangang mayagapan ing pangakalat niti? Bakit kailangang mayagapan ing pamangalat niti? Uwa kagaling mo, uling makamateya ing sakit ay ni. Dinan tayo ngayon puntos in gewang pamamasa, gamitan in rubrics king pahina 6 to 7. Gabi a pamagsanit to. Siguro sabik na kanyanin nung nano at mga nano meng basan in biyakong babasan keko. Gusto ko aliwanan naman in basan mo ngayon. Medong ngayon ng kwento pero basan meng patula. Mahilig ka bang manyese animal? Ing basan mo tungkol yaking metong anak mahilig manyese animal. Balo mo ba nung nanong laring sesena? Mekanik pakibaluan talo. Iben, ing magpoltring anak. Sinulat ng binibining Marieta L. Manaya. Tok, tok, tok. Daramdaman ko rin sunis ng balang ginto. Maninayang oras king alas 10. Datang no.
Akit kularing magobra king poultry lulwal manibat king dalig. At iben bubuat king metong sakong pamanganda. Tok tok tok, oras na banding manok manganla. Mamaligwala, uling maluwat lang menaya. Iniing pinandit ban makapanganla. May Kenneth kumabsi king balang bunikil yayapag karela. Tok tok tok, kaya rin pekanan ing danong ibulus na. Banding gendo makainom at mapupus ing obra. Uling kaya rin muntane man eskwela. Sa kayang damulag kaya bene itatang na. Isulat ing bilang king Ebon ing gustong pakibat. Bilawan, Nino iben. Nino iben. Uwa gusto ka, iya ing mag-poultring anak. Bilang 2, nanong oras ing panayan ng ben. Nanong oras ing panayan ng ben. Uwa gusto ka, alas 10. Bilang 3, no ka rin lalulwal ding katiwala. No ka rin lalulwal ding katiwala. Uwa gusto ka, malapit king dalig. Bilang 4, bakit binwat ng ben ing sako? Bakit binwat ng ben ing sako? Uwa gusto ka, panpakanan ding manok. Bilang 5, nano ing ugali ng ben. Nano ing ugali ng ben. Uwa kagaling mo, masipag. Gabi apamagdasatu. Tulingan ing Ebon karing amanong mitutunog king kwentong ababasa. Bilang 1, Ben, poultry. Ben, poultry. Uwa gusto ka, Ella mitutunog. Bilang 2, Menaya, karela. Menaya, karela. Uwa gusto ka, mitutunog la. Bilang 3, alas 10, mangan. Alas 10, mangan. Uwa kagaling mo, alila mitutunog. Bilang 4, ibulus, mapupos. Ibulus, mapupos. Uwa kagaling mo, mitutunog la. Bilang 5, obra, eskwela. Obra, eskwela. Uwa kagaling mo, mitutunog la. Hangganin mo, Kenny!